رجعني يا قلبي ناديك رجعنا. Kita sudah ada di Pulau Banyak, pulau terindah di Aceh. يا ربي يا نبي نديك جود علي يا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا مولانا يا الله يا مولانا يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله يا مولانا يا الله. اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين. اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين. تايب بنالك يا عظيم أخذ ظني يا ربي فيك. تايب بنالك يا عظيم ما خاب ظني يا ربي فيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kami terima wakaf Al-Quran sebanyak 24 naskah, Iqra sebanyak 10 naskah untuk Taman Pengajian Al-Quran Al-Hafizah Pulau Banyak, Aceh Singkil, Indonesia. Kami ucapkan jazakumullah khair kepada mutadabbir Malaysia dan Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas donatur dengan kebaikan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri GBA Al-Hafizah Aceh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada mutadabbir Malaysia dan Indonesia atas wakaf Al-Quran. Doakan kami menjadi penghafal Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa. Assalamualaikum warahmatullahi يا wabarakatuh. ربي يا نبي نديك جود علي يا قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن توب عليا ورجعني ليك. يا ربي يا نبي نديك جود علي يا قلبي ناديك راجع ندمان.